खुलुमखा नाय तंनाय खापांनि तक्तै बुकसुनो आं tongo nongni logi poha tini 17 tarik April jotono saimano titi edisi chongmarini lekhamung eba result tini जों साइमानका जे तिप्रा मथा हाइनोहाय titi edisi hapango asukha hini 28 ta sheet ni bising 24 ta sheet manui keplaingkha belekeno kotor belekeno majority engai keplaingkha tipra motha aboni logi BJP 4 ta sheet manui aboni logi BJP 4 ta sheet mankha abo haino tabuk tini ni video जों साइमान लायनाय bobo thayo busuk sabo busuk bud mankha bobo thayo tipra motha jidikha bobo thayo BJP jidikha abrongno salainai tini no video puila tongo 1 number constituency Jampui Damsora Jampui puila tongo 1 number o arwo tipra mothani ingui patainai Babaranjan Riang 12,836 vote by keplaingkha te BJP ni Robindra Riang 9,022 votes mankha aboni yagulo tongo CPIM ni aboni logi tongo CPIM ni Barendra Riang 4,516 vote mankha te tongo phaji tabu second Masamara 2 nong Masamara o thanglaina aro BJP ni ingui batainai Manjurani aro BJP ni ingui batainai Manjurani Sarkar 13,700 votes by keplaingkha te tipra mothani Sopan Kumar Chakma 8,981 vote mankha aboni yagulo tongo independent candidate Indian National Congress ni candidate Bonangnan Arjun Roy 2,500 vote mankha phaji जों Dasda Kanchanpur 3 nong Dasda Kanchanpur thanglaina ajagao haino hai BJP ni ingui batainai Shailendra Nath 13,467 vote by keplaingkha te tipra mothani ingui batainai Uma Shankar Riang 8,482 votes mankha aboni yagulo 4 nong Kanchanpur aboni yagulo 4 nong Karamsora ST constituency o Ratish Tirpra 14,338 votes by keplaingkha te BJP ni ingui batainai Bimal Kanti Chakma 12,543 votes mankha ajago tipra motha keplaingkha aboni yagulo 5 nong Somonu ajagao Ismail Joy Tirpra BJP ni ingui batainai Ismail Joy Tirpra keplaingkha bo votes mankha 12,789 te tipra mothani ingui batainai Hongsu Kumar Tirpra 11,091 vote belekeno gana tikisa sani bagai tipra motha keplainglia aboni yagulo Monu Selengta 6 nong Monu Selengta ajagao tipra mothani ingui batainai Hollywood Chakma keplaingkha 10,809 vote by keplaingkha te BJP ni ingui batainai Sukesh Datta Burma BJP ni ingui batainai Sukesh Datta Barua 10,347 votes mankha bisi phelaimung kwrui Hollywood Chakma borangna Hollywood Chakma by te tongo 7 nong Demosora Kosusora o tipra mothani ingui batainai Direndra Deborma 17,726 vote mankha manui keplaingkha aboni yagulo tongo BJP ni ingui batainai Bipin Deborma
8824 boot manka bo pheba jaga tipra mothani wngwi batainai Birendra Deborma borangnak bo kwplai wngkha tipra motha. Abon yagulo tongo 8 nong Gonganagar eba Gondasora ajago haino hai tipra motha kwplai wngkha. Kutrojoy Riyang 11,264 votes manui kwplai wngkha tei BJP ni wngwi batainai Bhumika Nanda Riyang 9,294 vote mankha. Aboni yagulo tongo 9 nong Halahali Asrambari Prosmit Deborma tipra mothani wngwi batainai Prosmit Deborma 17,796 vote mankha tei BJP ni wngwi batainai Ananto Deborma 6,136. Abon yagulo tongo Kulia Champawar 11 nong Kulia Champawar sorry 10 nong Kulia Champawar ajago tipra mothani wngwi batainai Rajeshwar Deborma 19,536 vote bai kwplai wngkha tei Bimal Deborma BJP ni wngwi batainai 5,542 votes mankha. Aboni yagulo tongo 11 Maharanipur Teliamura Utpal Deborma tipra mothani wngwi batainai bo 19,393 votes mankha. Aboni yagulo Bildu Jomatia BJP ni wngwi batainai 5,577 vote mankha pheba jagao Utpal Deborma tipra mothani wngwi batainai borangnak Utpal Deborma kwplai wngkha tipra motha. Yagulo tongo 12 Ramchandra Ghat tipra mothani wngwi batainai borangnak James Deborma 20,837 vote tabuk sujartwi jotoni slai kwbang vote manui kwplai wngkha 81.57%. Tei borangnak David Deborma BJP ni wngwi batainai bo 2,650 votes mankha. 13 Simna Tokmakari tipra mothani wngwi batainai Robindra Deborma 17,862 votes mankha. Yagulo Indrajit Deborma BJP ni wngwi batainai bo 2,314 vote mankha. 14 Bujuknagar Wakinagar borangnak Roniel Deborma tipra mothani wngwi batainai 20,055 votes mankha tei Ranbir Deborma BJP ni wngwi batainai bo 3,985 votes mankha pheba Roniel Deborma kwplai wngkha tipra motha. 15 Jirania ajago tipra mothani wngwi batainai borangnak Jagadish Deborma 21,500 votes mankha tei BJP ni wngwi batainai Abhijit Deborma 3,066 votes mankha aro bo tipra motha kwplai wngkha. 16 Mandai Nagar Pulinagar Jitendra Deborma tipra mothani wngwi batainai Jitendra Deborma 19,033 votes manui kwplai wngkha tei BJP ni wngwi batainai Rajesh Deborma 3,294 votes mankha. Aboni yagulo Pekurjola o borangnak Gita Deborma 22,707 vote bai kwplai manui kwplai wngkha. Pekurjola 17 Pekurjola o tipra mothani wngwi batainai borangnak Gita Deborma 22,707 vote manui kwplai wngkha. Aboni yagulo BJP ni wngwi batainai Maji Deborma 1,884 vote mankha ajago tipra mothani wngwi batainai Gita Deborma kwplai wngkha. Aboni yagulo tongo Takarjola 18 Takarjola Jampuijola ajago Suraj Deborma tipra mothani wngwi batainai Suraj Deborma
16,055 booths manai keplai ingka. Te BJP ni inggi batanya Nirmal Deborma 1,210 booth manka. Abon yagolob tongo Amtoli Gulagati. Amtoli Gulagati 19 Amtoli Gulagati. Ti pramothani inggi batanya Buddha. Gutom Buddha Deborma 29,794 bootar. Joto nislai highest boot manai. Tabuk sejorti joto nislai highest boots manka Gutom Kumar Deborma bareng nang ti pramothani. Te BJP ni inggi batanya Kanuras Deborma 2,828 boot manka. Arabo ti pramotha keplaingka. 20 kila pakma. Azago ti pramothani inggi batanya borang nang Purna Chandra Jamatia bo 17,082 booths manka. Te BJP ni inggi batanya Omar Jamatia 8,174 booths manka. Abon yagolob tongo Maharani 21 Maharani. Azago ti pramothani inggi batanya Chandra Kumar Jamatia eba Sike Jamatia bo 10,329 booths mani keplai ingka. Te BJP ni Samrat Jamatia 8,050 booths manka. (22) Kathalia Marja Rajapur. Azago ti pramothani inggi batanya borang nang David Murasing 21 booth 21,060 21,608 booth manai keplai ingka. Te Padma Lusan Tirpra. BJP ni inggi batanya bo 10,954 booths manka. Abon yagolo tongo Ompi Nagar 23 Ompi Nagar. Azago ti pramothani inggi batanya Komal Koloi 15,278 booth manka. Te Shodakar Koloi BJP ni inggi batanya Shodakar Koloi 4,488 booth manka. Abon yagolo tongo 24 Raima Valley. Aro Dhananjay Tirpra ti pramothani inggi batanya Dhananjay Tirpra 11,065 booths manai keplai ingka. Te Samir Ranjan Tirpra BJP ni inggi batanya bo 9,654 booths manka. (25) Notun Bazar. Azago borang nang Sujay Usai bo 17,284 booth manai keplai ingka. Te Abindra Riang BJP ni inggi batanya bo azaga 13,088 booth manka. Abon yagolo 26 Birchandra Nagar Kalasi. Azago ti pramothani inggi batanya Kinaram Riang 14,937 booth by keplai ingka. Te Sanjeev Riang ti BJP ni inggi batanya bo 11,237 booth manka. (27) Purba 27 Purba Muhiripur Buratoli. Azago borang nang Debojit Tirpra 16,781 ti pramothani inggi batanya bo asuk booth manai BJP ni Abhijit Tirpra 9,990 booths manka. Pheba azago Debojit Tirpra ti pramothani inggi batanya bo keplai ingka. Abon yagolo 28 number
Silisuri Manubangkul ajago BJP ni wngwi batainai Kanjong Mok 28 nong Silisuri Manubangkul BJP ni wngwi batainai Kanjong Nung Mok 13,965 votes by Kuplai Ingka tei Mohindra Tripura. Tripura mothani wngwi batainai Mohindra Tripura 13,474 votes manka. Bisi phailai kwrwi phiaba ajago. Omongkha 28 ta seat ni jotoni list. Obongkha jotoi Tripura motha 24 ta eba 24 ta seat manui Kuplai Ingka hapango phaika TTADC hapango haino hai. Thangnai 2021 bisio bo hapango phaika Tripura motha phiaba tabuk tebo seat bariwi thangkha tei BJP ni seat komikha tei kono party Kuplai Inglikya BJP Tripura motha. Tripura motha 24 ta seat mankha BJP 4 ta. Tei sini Tripura Satib ni phasingtwi joto Kuplai Ingjak tabuk MDC no hinchinai joto Kuplai Ingjak rok no sini Tripura Satib ni phasingtwi kha kaham tei hamjakmung yaphoro norok ni samung norok kaham khe khlai di Tripura sa joto Kuplai Ingjak candidates rok no Tripura Satib ni phasingtwi kha kaham tei hamjakma yapharo phainai salo norok Tripura sa rokni bagwi kaham samung khlai manani wngthu jotono no hambai.